selanjutnya untuk materi solfeggio. Tiga bang, nomor tiga sekarang. Sekarang tiga. Melantunkan tangga nada. Gak apa-apa. Menyanyikan notasi angka. La, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, re, do, re, do, si, la, sol, la, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re. Ya, mari kita beri tepuk tangan.